Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya Menteri Katanat Puli Putih ke Sarkar Jelah upa lakaman rembui ulakan tu executive member ka Khasial Autonomous District Council upa Powell sa Auckland ubadairu UMDC ke Mautharasan Constituency ba unmang pisa nak MDC scheme ban marmot bat bansna penbaha yaki skul belajot takapakantai lu ya kajing keno baka sarkar klali siliang khamat hakabai dai pat kajing mang pisa yaki skul nakabanta pan maramon kajing kran bikilat pathai khubor hakanyo terik yong araja apun rio haba jubab ya kajing keno UMDC Mautharasan upa lakaman rembui uloong Panadu usnam araja khapra katanat Puli Putih klabu hakmat ban maramot yaki ying skul ki balajot khanang man penbha chu ya kajing puli jongki khana skul pat mentau usnam ka sarkar lamang pisa ban maramot yaki shispa prapundru tuli ki skul kentuk ru yaki skul ki belasdang yaka art stream hagi higher secondary nadu araja khapra ngilashim ba ka education ban penthamai yaki school building kadai kawai na commission ka jingi ban aji kai khna tengi kat bagila ni persyang bahawno snem sispa prapundru tuli ki school kentuk yaki bala kiba at yaka stream ki high secondary school ngila sanction bat nginshna te inamla bandet te UMDC rudan lagi jong ki skip ki ban shna ki school tu ladai ban mang pisa khambon kum UMDC syagita ki school ki paddan tagina le sarkar kar bangila it is a work in progress ni persyang ban le yakane pilai ihi kane kadai ka mission 4 phase 4 ka bangila ya ni nang teng shushu namana do basdang arja khapra habangya song meeting bat uchib star nak benta bakum no ban peg marba ki pun king school ki balajot tingi layo yaka approximate estimate ka bangi dan kam ka ba arjar klur tam hakatu ko por ban shnai school thumai tingi tip bagi namla ban shna ban le sle baro de chip star uang yangi ba we have to start somewhere that's why mission 1 have started and now menta ka e ka bangi sanction sispa probability school ka dai namta ka mission phase 4 kandang yai syakmat tengah kerpat ya baru ke stakeholder banyak stok kilang bat ka sarkar bangin le ya kaban kam debat ka bakongsan kalong ba ngihap ban hak jaka ban keno ngiri ban appreciate ya ke ek bak sarkar kale bat ngin gently ngidai ban ayo markaman to yang ibang siap kedeu kti iwe ngihap ban trilang kata ka digi kwa jangan ba ka jimatoy kamde na banta ka jimatoy jong MNA no MDC na banta jimatoy minister ka digi na banta jimatoy jogi khud ki jong tengah khat sumhaya paro to ni trelang bat ngayo I ba hapo no chimsa jungi ladam de hidaw ko o new chimsa ro ba manta konrat ke sangma tang kini ki bang yo antaro nginam yo santhut li ki snem ki ya kanut li school ki ba yo suyo kran nang to nang ne de manta la yo bande sisin le kat ki ba nang de te nginom ni snap ya ka ji ot ki breu hundre ngin le kat kum capacity ka jongi mangidan kam ban siwi ki lok la ni hi shong ba ka de shong ba konrat ke sangma bala ing ban wat apisa na lor bangi rush ni pangki wi ka lok ki ad hoc SSA ka ba ta ni na kan rius pa tam klor sha ka praspa atho klor tam ka ka sektor nanor kata ngila seng yaki engineering college ngila seng yaki university ngila seng yaki niki medical college ngidang la ban renovate kanne ka longba ka longkum ba ong chingsar ka sen ka banong kong ka ba ushim ya ka jingsmai kong chingsar omba education is a top priority ka ba kang sanga khon ki tongin namya kredukti we tongin persyang kat kum ka bar ka jengi bangin le yak ba hatam nakmenta ka ecosystem education ecosystem hapo ka state ka jongi Had a long day feeling drained let Hello Meghalaya lift your mood right there on your phone movies music infotainment live streams all in one place content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family.
Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.